Niseko jolaibe milaza fa mafia am quartier nahita viavy le tsara be avy atrano nagnatonga ramose nagnatonga ramose sy misamo ko tsy misy vola be ramose nefa tsy misy akoatranty 25 000 Nifonanregna zaho mosary nandrentsaka karakara tabazary mangarokaroka ato marary sahiran-tsaigna tegna mijaly nagnontaniako zavatra tiako 50 000 arôva mikala fiaignana ty zalanagna-dary antegna tsy managna ankoatranty 25 000 fiaignana mahay mafe na de zegny aiza mila fatake na mandalo lalagna sarotro fiaignana mahay mafe ny maizigny mbola ho azava atsika tsy maintsy ho tafa yeah Kambarka lodi manjat amzao ty faniakatra sivanjato faktaregny ery manafilay sarego ambavy taraiky lamody satria mafidozy voatery patalon tomboka amboto mitady tsy nahita nandeha noto izy ko misy anaomy ao za 25 000 vidibiaignana niakatra kara mahely efa tapaka za madinika tsy maintsy mibaba business jiaby efa nialapa vidim-piaignana niakatra kara mahely efa tapaka fantragno ifiaigna par mois ramose nefa tsy misy akoatranty 25 000 fiaignana mahay mafe na de zegny aiza mila fatake na mandalo lalagna sarotro fiaignana mahay mafe ny maizigny mbola ho azava atsika tsy maintsy ho tafa yeah l'arrangeur DOMIE BRICKA'S, c'est lui derrière tout ça, le manager Lico Bros 508